ko Abuakwa anafo we enye ayi nana waisha mu Abuakwa ho Kumasi Abuakwa nemu we eye apomantemu Abuakwa ena yadrui Abuakwa anafo na dehye ye NPP amanyuku ma no mbo ofu pa se panyina yayi no se wono na emeye aban ewura wo mpatemu ho omo so omo mprenso Area Kojo Ofori Safo no na ye MC wo mpatemu wodi mfia mienu pepepe ena enei mampanyi bobo odin fofora wasan akobo akosua asabia anan din se wonu mum ena emeye aban egura ewo ho no na ama NPP amanyuku etitafo buofu a wo mo se ese Abuakwa nafo no mo ya dane de ama chebifo nko a ya chebifo nko a na peseje positions e wo NPP amanyuku mu boso eno na ama buofu ne wo mo IDD ede akire no yentie ene supporters a wodi kogia bobo wonti na hwe passive flag wo yidi atofem kra oba in Facebook konso ndire fem Kumasi 96.1 obehu de omo tete party what tete no na za no omote we ya ayi Abuakwa South NPP for na party flag no chede we yid here free dua no so kra tuagu ba bi kra ene party we de omo nkomu biem yenti omo nsem omo de tu dua no Adia ochina ye no ye wi fida na me ka se ne se efri no ko anfa ka se ye she na sibiem amanto me se ye twam obi esi obiem ade no ayo adia wo ye atan Akufo-Addo yi nipa na wo ogo ka se oni ufa wo fa se cho adia wo kwa na wo ye nipa wo kwa na ye nipa ani na chebi achi program wo ha sa MP kwa sampani no one susu anka. Mwajimoni so. Mwajimoni so. Hey, I say Gasia no akana jalo. Sangasia ba Franka nsiso. Ende wa nyade na obetumi akwa asem kama. Say be MP o nyade o momodin. Na ukọ kansa we attach ate asen bubufu. Kase nanado constituency. Abuakwa South. Is attach an MP ya minister ya mani bi. Na mo sa betwena da paasa. Mo sa betwena da pa. Party fire no mudi da tumu no. Bro mo bre paasa. Ade no say ya rubber uti e mo amo. We China do mo ye free China ni bia. Nti odi da tumu enshentem. Oh. Ha. We MP before yeah wo Abuakwa South. De o mo aye no.